Dakle, ogroman pozdrav svima. Znači, već što se tiče ovoga, znači mogu samo da dam upozorenje da se svi paze ove znači prevare. Prvo što mogu da uočim kao youtuber, znači evo na primjer više korisniku koji se predstavlja kao žensko. Mislim, tako je napravio taj lik ili ta osoba, nemam pojma koji je ovaj Facebook profil, znači neko se svi čuvi ovoga. Podaci koje mogu da vidim, to jest koje mogu da svi vide ovaj osnovni datum, znači 1. mart 1973. Znači, šta se tiče ovoga, znači ima samo 5 zajedničkih friendova, ali otkud ja znam ko je on, ili ona, ili ta osoba, ili taj lik, nemam pojma već ko je. Evo, znači, piše Dir po moje ime i prezime. Ja sam, naprimjer, ovdje piše, ja sam Vicky Luiz iz Accra, Gane. Ja sam banker u Ghana komercijalnoj banci Limited GCB, znači što je meni sasvim sumnjivo odmah na početku. Sljedeće piše, nudim svoje druženje i verujem da će da bude prihvaćeno sa dobrim namjerama. Bio sam, sad, znači, prvo što se može uočiti da je namjerna prevara i podvala, znači, koja je lako uočljiva. Evo, znači, bio sam prisiljen kontaktirati te i vidjeti kako najbolje možemo pomoći jedni drugima. Imam važnu poslovnu raspravu koju bih želeo podeliti s tobom i za koju verujem da ćeš da budeš zainteresovan, jer je to povezano s tvojim prezimenom i od njega ćeš imati koristi. Građanin Gabriel pa s mojim prezimenom imao je fiksni depozit u mojoj banci procijenjen na 12,500,000 United States dollars, kao tipa 12,500,000 dolara, znači 12,5 miliona, što je vrlo nerealna cijena i već uočljiva prevara. Sad dalje, znači, rok dospijeća ovog depozita bio je prošle godine. Nažalost, Gabriel je bio među žrtvama smrti u smrtnoj tragediji 11. Već se zna da je bosanski naglasak svibnja ili hrvatski ili kako god, znači 2007. što je bilo pre 13 godina, znači užasno je loše podvala i trud. Gani u kojoj se je sudjelovalo 7 vozila u blizini kvarta Avutu Efutu Senja u središnjoj regiji Akra, gdje je 35 ljudi umrlo na licu mesta. Moje rukovodstvo banke tek treba znati za njegovu smrt, a ja sam to znala sad opet u ženskoj, znači pokušava da prevari te muško te žensko, tako da iskreno nek se svi paze od ovakvih prevara i obmana i načina manipulacije ljudima. Ja sam to znala jer mi je bio drug, a ja sam sad opet u muškom rodu, a ja sam bio njegov službenik računa
kad je račun bio otvoren prije moje promocije, međutim Gabriel nije spomenuo nijednog rođaka, odnosno nasljednika kada je račun otvoren, a nije ni bio oženjen, niti je imao dece. Znači evo već je vata manipulacije kao vezano za decu. Prošlog to jest juče moja uprava banke zatražila da dam upute o tome šta učiniti s njegovim sredstvima ako želimo obnoviti ugovor. Znači sljedeći paragraf na ovoj prevari. Znam da će se to dogoditi i zato sam tražio sredstva da se riješi situacije, jer ako moji direktori banke znaju da je Gabriel sa mojim prezimenom, znači mrtav, nema nasljednika, oni će uzeti sredstva za svoje osobne koristi i ne želim da se takva situacija dogodi. Zato kad sam vidio tvoje prezime, bio sam baš zadovoljan i sada tražim tvoju saradnju kako bi te predstavio kao sljedećeg rođaka, odnosno nasljednika na računu, jer s njim imaš isto prezime, a središte moje banke će otvoriti račun. Ne postoji rizik, transakcije će se izvršiti pod legitimnim aranžmanom koji će te zaštititi od bilo kakvog kršenja zakona. Sad sljedeće. Bolje je da mi polažemo novac nego da dopuštamo direktorima banaka da ga uzmu, a oni su već bogati. Nisam pohlepna osoba, pa predlažem da sredstva podijelimo jednakim. Sad, znači, sad želi da mi kao smanji svotu novca na pola za obje strane. Moji će udeo pomoći da osnuje vlastitu tvrtku, tvornicu i koristan postupak u dobrotvorne svrhe. Javi mi tvoje mišljenje o mom prijedlogu. Zahtevam da se ponašaš s ovim podacima kao poverljivim i ne odgovaraj na njih na Facebooku iz istih sigurnosnih razloga. Moram još napisati o pojedinostima nakon što hitno primim tvoj odgovor putem moje osobne adrese wiki.luzija.hu. Sad, znači, nek se svi paze ovoga. Prvo mi je kao ovaj lik ili osoba ili kogod da se krije, znači jako sumnjiv što nije stavio na primjer Gmail ili Hotmail, jer preferiram ipak ta dva, mada nijako nije loš, ali ipak preferiram ili Gmail ili Hotmail, znači blog kao na kraju me kao isto persira, Bog blagoslovi očekujući pa hitno odgovor. I sad, znači, kao na kraju piše zahvaljujem i Bog te blagoslovio. Znači, sad, što se tiče slika, to je uglavnom dobro. Znači, lik je htio da mene zezne, ali jedino 5 zajedničkih frendova koji ovaj lik prevarant ima. Znači, stavljaju dete kao mamac na ove prevare. Što je, znači, što se tiče ovog snimka koji sad radim, ovo je veoma edukativni snimak, mada i ranije mi se dešavalo istih prevara. Što se tiče toga, mogu ja i da pokažem, znači ovdje na Gmailu, sad ću da pokažem jedan blokiran kontakt s osobom koju sam
već je od ranije mislim poznavao ili tako tu. Evo sam moment, da vidim da li imam u smeću, ali mislim da imam u spamu možda. Samo trenutak da pokušam da nađem taj outbox, da nemam to trenutno, ali samo sekundu, mislim da imam negde mislim da je nešto na cent, da, znači, evo, evo, ne, to ne, to. Evo, znači, spam. Samo sekundu, samo sekunde da vidim da li ima ovo, samo sekunde, još nešto. Da vidim da li imam još nešto, znači, evo, ovo, znači, ovo uglavnom, znači, i ovakvih, znači, e-mailova da se svi paze, iskreno, jer su malo i nepoželjni i malo grubo nastrojeni. I otkud uopšte zna njeno ime, to jeste ime već neću da spominjem zato što se vidi u snimku, ali ipak ću da ostavim to sa strane, znači, znači što se tiče snimka, to bi trebalo da bude to, znači ovaj snimak koji objavljujem, barem očekujem da koliko toliko bude viralan i da, znači, bukvalno eksplodira od popularnosti i da se svi paze prevaranata, znači, svi youtuberi, znači, nek se iskreno čuvaju prevaranate koji sam pokazao. Do sledećeg klipa se opet gledamo, ćao!